Palungil tutaw, merigid na ko, adra tutaw, tiyakok another new episode. Ang atin ura po tamu rasyor gid, aktimo oiwital, patsal na nga rasam, Psalm 77 na. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Kahalukulas man, ulitin mo ito ko bilaw. Akmol mat ka, wala merubak. Mo, umalat ka gil. Mga silang tokon mo rura. Ang ulilara time. Para mo. Mo umtabe, ultaw tatigingem. Pero all malat ka wasing. Kawati imo rubak, at klok lisi imo terbulat. Marang misaw. Mang special guest kita ilang kita Nancy nga Irene ngal tara host the main host magda ilang ukte mala Irene subudi dira asinggang malt ade ngal gageltang ngara ulmang malsol taw tap to koy makabang makko kumsa sa Nancy mo ora ito Irene ko Aquí tokol ko natin walang sa ise, mal para belakang MC Sorio, yung nasura apoy na rolela Chamber of Commerce, magigil shobay, pilgiro puso, sorry lo mula shopartir, temera blim, you know, makasay at ang part may ngari apply diri bol ngari oriol bro like it's irmulo ng survelaw material the on safety themselves makam ko amule Irene ng aki ko natin walang sa isip Irene so you know wake us up ako man masaw la Nancy mapia tirkaya mal Direcal Foundation tial to tao talang alak tiren tiak lungil program lo nga seorar other bela ra to ko ra reor ko man masaultero nga ka Irene Olgarila yang clear to ko bela tare ak kung giklingel anti nga kan mal tigarong ko karingil man Sisil Cristiano mal dire kan ne ko will maas mal diol nga seorar mal mabul material os pe agnes akmal kwaswakal ko tasul wasay rokul toru la ati tanga rokul lo tang sa credit tan mora Dios lela ka Dios niya o makal tanga talaga klisi elang nget Michael lo maskita kora sesel lo masang mo takal sa betal ramula ureret mga kamleel tial orior albelora sera May 15 dara 1970 mga elak 52 riki kora dire kalo tasul wasya aktira kal kora waya gilsa tial belaw seral al mlamo matangali arangu kartira kal mangutaling belaw baalo mo al kora amare artial balu muru ringil mo o mo transition ratras territory of the Pacific Islands al mora mo its own republic bela of Palau sila 1991 al baalangi al langaring niya constitution al kita makka akmlokoro lal between artial oreor mang esar lel atama ka kuk artial oreor kuk tala karati ring esar mang serak ngara elementary school ing atala ka mle nurse hospital mandim asalo oreor matama ka amle asalo oreor programle atrala problem mo artial MIC tial copra industry belaw ni ma kay lutrel mang tadi maasang mang tim le imol kalkot tal karer ka mama plo oil kelo ban tarir kama mga kamanggelo ngerum atala ko singungil boring SR mo ko motor alelam asumarubak kuram le swala tala kalwase ko ket
training le atrapli la atrasers magkloa sir sir ma armil babi matabar ma mal ka mga dire kal maral happiest time of my life batitro trasers Akas ka lang, yes. ang nga sa mga week la o ay selgi gukpora ki kira nga sa ang galkuran maranga ka ang Clela Francisca Upul likabar ila Raymond Tabulwan a Francisca Upul o tarirarwa angkel Romaruil dire kal grandpararwa speaker sabino Anastasio Ignacio tamal atraw reo atraser sa atraw reo not to interrupt I mean state na kila mga mirka mapaparapikil ko ng kanil adal di akal may lang akamploan mal wasel chuka nga kita belak mal proud atalatama ma-mention datamak first atama kay Jonas W. Olgaril Jonas Wilhelm Olgaril yang klel to ko belak to nice atama latamak a Wilhelm Olgaril imlera orat agi at some point tertial malur orior ya ako ka ngel tamal Olgaril lul grayray mandira kal mal mleswala tamakal waseng atrayray ya ako ka ngel mil alia tamak tiraytong arbuil imraringia maasra imlel hospital marotol mar oktamler ngat mau malbato karbe pirengil atap lo olo pese kya lo dengel en kukorro tal ale oktamlela il oktamlela timla kalom el matrir dalil imon mali el morangat mau intinya malbato karbe pirengil at hospital ramal koyo ko mangiwal mang esa ako talak atalak Regina Kabasul Tabalwan Olgari ang kaltama ka matalaka amlo ira Sacred Heart Church, tatartigal generation sel time etamal kora Teresa ap kora di black and white siya sing dito kora man ni Teresa ap usul etial Sacred Heart ako tol kora mle pasyol ay kikital maringela ap ilan mal kora edahol sorry atan marulam leplool nga Sacred Heart ako meseng tirigay kitong lop i-December ka timlep in mura ar ako tingin wasen Nancy Mamarino tire because it's a sacrament. Maabiin mo ka Sacred Heart Catholic Church amal clock ang tatal mura abiin marang gagil abiin mataman ng tatal mal marang krant parang nga kay Raymond Tabulwan at tamal sisil Katolik arwatala ma atarablil arwatama atarablil atras sabato hindi kay gitul krant parang nga kadiluhal samap ilang alikay kay girel bakat mokla pa ilan the Catholic which ako mdaswa atama ka man no grateful for that talendire kalkuram le wild man kaya talak sarabol pa ilan makwam lo lelak lingil ruwa pala maderak lak na kwam lo lelak lingil ruwa kaleng may ka mama nga kakotol klol ang ngaring asterul mi kakadera nga ati tira-til tete ngaring ako ka-half brothers mga karama sisters ako father side through era apiin apela always yes say kiti ako ka say kita kamla growing up school ma kamla school ang esar may ala say kiti talaka turok ka maman mo ra nga kama sister nga kara Lucila ulabang gela grandma aking nga schooling esar tinggal tamaka tulu to sel time mang bekul weekend at May le excuse May el baby lang ko ngoy ka mamal May weekend back and forth timla ka compact road maungi rail mo ka timla ra yang nga kamle oil akaatara ngomokal makmok marwa ara pruk mga rangklel mo atar man oil tuko ka baka kalmer order hospital akti mo pikotal talat akim lara nga kama Lucila mlarang esar akmle finish 6 years of elementary school ako lumo langili ka kan school 6 sarikit
Yak timlet talsil se artikel mo school. So milil oo ang akpay mal timlak main ta ngar otro mangra nga kapil also kan tingar ngarik malamyak la tapsa alimilil kara matoko ra sep era muk pa obuslin pol next year. Sera pol sep nariki ket tulmu tolos si sapa ke uktim le eru club sen mo artikel mas. Lam meso kala milili ya mas maru ba kang rasers mal. Madarong okal blaring yan man. Kung di kami mo kuno ula kaliwa mas malim na kakwa malakalas to. Nga kamaral marenga sulir sa ikit pialeng. Akum da so sa ul masisi at nga el upload lagi maral di akidi maral atlo lasers al pebilen ti mata ay kal peppers ay kal green pepper ma eggplant ma okra katang mail maraso sekmang. Imagine selta. Sige na aman, sige nga, may East Coast Market. Sige. Mlaringi. Tir kamrula makatingira every week and twice a week lo lang akta makita mara ertelmi. Ese low rot ayet alya. Elak mral maasan mo karbelar el ale sa low rot ayet lakyola papek. Makimol momru ayet el momuyak medal 6 el beke. Tirekalti ngari nga momutol mo. Illegal maralungi likal tok mango may illegal man mo kura yellow nila. Timla ka fruit fly sa cell time. Ikal patal maliwek karingil blirira. Antir web tat illegal avocado may matengal makaki di mangal di omar asos ngara serak pramrike le kumesa ikal avocado mal mring la ara ko sa athi. Nagsirol may. Nagsirol. Akbaral ko mol mat kay kito sa man ne to kay kal avocado ra mamaratan making ka nga mapopay matep may kayam le kalam ang akamaral mutulo rin sa higit life for oil time hindi mo nakamal imlak po sa mal yasay sa Orion yang SR self-mal mle center ay kay titel. Simla Wilson. Ya at tumilaw ngil ma. Yang ngarang tingar ngasanging simisu. Matiyalo mo ang mga ramang. Ada yang dua ada di. Taatrases. They work hard and they play hard. Hindi naman. Siya ako tablool waseng sel ang esar katakotol ding mas asil sa katakotol mesam to sukukok makamamaw era kipora school kami kise angat niya urere makiyo makapapi mamal gamata par mangarang marigro opo malol be mangure prasa ngaleme Agi moral ma school agi maral 45 minutes of medal 1 hour. Malul mal sils masal kim tab tra school bebel katangal kam ko tasong ren makit mil adup al mangal. I see. Al tu club leader at mamal mar de elang ra. Ay katamar agi di mil nga fresh gal. Mali fresh. Siya pa rin. Dim lagi mo tengel waseng ngarang arwa sneakers marwa Coca-Cola ay ka ya sel do per ore la game ral kora os Maria leng ko to kora kol tal do sa gigi wala li pops makarang klet nang it was a good training oy Yaman namin growing up years ra kawen man foundation ra especially blungur mga healthy color belaw pra maundaw makukaw ma ang build Well, healthy system. Strong immune system. Piya, hindi mo lang karoon yung wasika, yung ngil ka. Sila daw sa kalang, kapwa sige, yung ngil ka. Upay ka tulang ang ay kita manunin. Yeah, kita, sige, ano ba tayo, masiulap talo dala kasi. Kung mo dependent tertire ma ikal dilil melo terma katingin. Ya mo ita kalidan malungi. Ang kalang ko nga ko melaw gelbi ila kasistera dala kala sumiye. Ngulusto masela tulo sa ko to ko man mle makita ya nga de yol tumadim la kamura el mo malam o mo ka mayas tumlo mal angara. Wase porasto ang mang ali ko mga iwasil mem kada marura miso siru eta mayasal ding tel iwasi mayasay makim losma kada di mo tong kaliliwek le mga miso siru maonra bilu mga selso ko mong koratar ko mamakor over nga ikel wase ngam ka kay mo nga spam makarpo eto wase spam makarpo ti kalira rungil basarir
Kita abun kita dal mga iwasi. Yak So, pa yung mga- lamaklo mga- na vile mo oo. tinggal wasay kal iwasi makarela baik malklo o may karingil. Sel mo tal healthy tial spam makarbo. Yung yes. May alam ko mga to ko mo. Maluira. Hindi mo nakadulway sa higit. Iba i-ukot at tingin. Alam sa Maria la serse o serse lang. Oo. Kita mga skura ka pa dali mo. Man marangi. Melu sa marangi. Oo. Aser sa mo oit ma. Adi kita mo kanula kaneta mo oit. Man mara. La kama mamle mesesel ngar otoro urleng sel ngal ka matitro tratalo la sersa yang mara life le amayong malay tulo ma swebel ar mangara makamaral it's like heaven and a piece of heaven on earth mang akong tasong kondim lakal puso dikito lo se bom lawyer bom toktang bom ngara yang amla sa pedal kuktigi tel wase ngara crosso ngatel ma das wase I need to go back to that to find the the Find your true roots. my roots, the true nature of happiness. Makamla la school ko or la 6th 7th grade mo. Ay melak tilo tara akaram lo mayo del start tra school mama 8 tarigi kaya start I think aklamlo ready. Yes, kaya naman lungin. Aklamlo ready. Nga ka umaral wasa sumarangal katakal soil ma school ila ko force. Ititrain ball ready. Makamlo sa pekal finish sa elementary in 6 years. Maroko nga akmara ang esar mer orior erwa talaka sing alma mater rami senti mo waseng malgirel kalmo rami senti. Maklo rami senti mang first year ng rami senti high school. Mang malak maldir ka closer classmate nga karami senti agiblool gaswes hindi hiyoram no since ako plan honto transition ng mer orior makitling nga kasi dir ka nga ring esar hindi ako tingel wasak ako kalut tara ako kadama kang father side malti karong ko maktibe eslo kira nga malbebile mal mo baro nga albebile akmal marigan ko kaya ngalaklat alanti akwas ang malulato nga makaya metrail alto makali matamal mo baro to siya aling ka omun mura school or aling ka komo karikikling mangkirel mo ay kal Christianol school makla mi senti mabanewil direct first year experience antik team lol kuk moswa kal ngak mars aligal wase ki muamla ki borker mangara madama kam amel ko ratala kal wase kalel bailungil kuk laborang ariki Sige na PNA. instead nga kal malay ragi salam lila ruba kal lomakal latel ke kanel rather pick up lo mai sa pay laborang ariki lang tial plima lartiang direk manep to kara ta mamil kelo bang kamam katol nga seur atatang rahon tot dirgen mel tiya ka plidi roreo mangtim le masera mga ka freshman rami senti mo sa sel karong sel mel din masera ta araat mo asek mal olom gok le sel total nga factory nga tiang ermurtol mo airport rami yun sa ermurtol may len so kumantiak release ay gal operation sa manal di magkisang murar ato siya kapamal basay kamro ko magkisa to kara teori ka to kara makuk mo alay mo suhakal tirkal kasan sa nga kamol tutak kara nga kala talakan maaslel ko mang matama ka sengungil ang kal self independent by laborang riki sa porang riki lel kirator maletel rak saya dire man net time of my life le ako na masubra pipilya you know of course in the beginning la Bible class skip a class ko ang kalsenseng rang basa lang o spare sele King James version likal to ko rang apartay kel mal di tao tay di ako to mosesal karong ko mo nding kalpe mal mlewil ko missionary mang siliki ay kanel Bible ko rapet English ringi mal take out time ngara igalu ulsel igalu picnic table self skip ringil class ngal ko kaspend niya o su class what did you understand what did you not understand mal take time mal mare nga suli young missionaries mga rigila taught me so much like it kirator mo Emlari ako a student assistant teacher assistant
Masya nga school kirador mo. Oo, tirgal tututa RA, tirgal senior. Senior. Tirgal senior, sa kurahmal, luldalo, mala oreti, tirgal ako ka, RA, rakamam, magkakade. Nga kamlo, subil, baseng, mlebot to nga lul up, Marshall, Holabe, Ipay, Maruk, Kim Dakal nga school. Ang aklo subi sel base, maral ko na, klabo ko lapik, patingin legal, Pamam latar tial Pacific, Micronesia, Kakarosa. May kimal so it'll make a long time. Ngayon baby til gitir ka friends al. Paman no close. Oh, sel merbela ta kebli mam sel ki para lul apin kaya kebli. PMA. Nalangin mo most of ina sa wala ko dorma. At yan, lo tiyak lautor ma, recently le. Oo, nga tial sa rural no tibusing ya. Hindi po lang Hindi na kalmala nga challenges. Baby, lito mo kakawata ng lul up, maaruk, maapira. Hindi wise eh. Hindi ki ulure ora, maging raskura tutal, gel may principal or mamamle ex-military. Okay. Oy, mga kim subulo March, atra ko Pathfinder Cycle Scout. Sel, aking raskura tutal mo, oswela ba, o mungur. Emro ko ngi, oreor, sel afternoon, oreor raser sama. Ay maliba pala to, marmasil, makaral 75 cents an hour. Wala ba nito wala rasers? Of course, guess where I was? Sa ikit yung like ensuring yung lagi nga rasers. Outside. Emro ko sel pala kalo mesa sense, yung merdekek limo nga to, portialo mo, ano nga Maltegi matakta nga rang. Kasi gino ko na, so that was the high school, and mamali ka high school, graduate ka rigil, and then... Till of the PM era, 1987, Emirail Mora, Wala University. Maklar Senguk, 3.5 years. Similar nga, Washington State. Washington State. Oo, O siya ka nito ka, ano na, tigil nga PML, tinulong ka di mo na. Ang Lorsay. Wala. Oo, yeah. Actually, school, ako like accepted to University of Santa Barbara. At makamatang California, matatelen mo kasi hindi ang principal ako rin was ang kaungil malungil school sa wala. At knowing me, instead of sending me to the beach where all the hippies are, kasi erungan kakabay morti ay kita wala. Malungil lakmlo maktira kalkira ator mga school, orior. Mang akmlasel 3.5 years yata kamlo paralyzed from the waist down, matamaka odurukla tiget to semlutan merbela. Kuk mabasister ka yang akwa mamil mo raw karura horiping. Masay gid. Oy. Mung dimlak religir tel digari nga business administration and management. Low real always in the back of your mind. Always active high school so akato ko raw your business. But that's okay. Oh, You came and experience you gained in the areas, many areas. Not just taking care of your mom. Yak taso problem nga lek. Yeah. Di mo tiyan lang rigir ka, aman mlawngil transition mo wala. Kirador mo. May say. Kumaman minsan mo kung ikil mo kirador mo school Miguel. It's a culture siya kaya mo makalkol. Ekaman mo homesick. From northern states, again middle state rin. Tungiran mo talaga ka. May say. Di ko wala sa wala ka man mo. Mal lang will experience at yan nga rigile kada kilo bantirira roommate nga kam lengal rablul up nga matar nga kara Olympia mangal rablul up mangal ra Marshall makata tamil ko to ka marigel makita mil ko to pela o matir mo ko to at tigingir lang will experience. Ano na PMA ko to kami mo. Tali mo ka ataban siya ko ay high school nga bela mga Akiatli amizanti mga to ko natin ko. May say, di nga kakuram lang alkam as maruba, mag-actire kan masak mer oriol matala kan maas level all el dio bes baldi mal ko to ko bela mga ulma. Akaram rigel sels ko ma arma adalkel ka mamakaral bebilet talaran din ako na talar ba talaga adat malwasa ka why you speak funny, why don't you talk normal makwa say what do you mean I'm from Palau everal proud al other bela wase
You know, we're islanders. This is how we speak English. And sorry, I can teach you my own language if you like. Oo. That's funny, malungin. Nga rin siya gano'n. Hindi mal, hindi akapal sa nga rin accent na ka, hindi ka madal, Miguel. Oo, kung daw siyang malungil sa lakad at trial, pretend, malubad daw subul mo, kukpepir, just be ourselves. Orte yan eh, ano ba nang ako mali, sa loko to kami yan eh. Sa ramok, ito ko naman, accent. Yata, Ito ka man ako, may. nagira mo yung accent talagang mo ka ma-accepted. Especially ako. Ano ko tamla first at tin nga nga friend na kalmla am lo ko rakwam tamla first at tin mal ko to kamarigil. Ya pala ko kungil at tumiigi tumkamal ko. Ang rigil at neutral force ko mamla sa kom tim lo ko to kamarigil lalaki ko mamali ba plato kom kara. Hindi o moral mo nge mo mesraw aliel maasabela ul ko ke speak English. Ang para makngit ko mo kan mama nga so ang mga prasem karam. Yeah. Ngiti lang ka naman sila principal malkoto ko bela. Nakamurap asa mo. Kaya yun lang, nakaluk mo wrap up, so my next session, kita nakaluk mo your adult life. Interesting tell growing up years na kami. Okay. Commercial break. For a commercial break, and we'll be right back. Okay. Nasa story ka every alam lang ura nga lakama dito rutra dito lakal masters ring esa all the way more beginning of wala and so kamlara school mo social point at nagira merme o mesra mamirkao makamlo sir mesra mirkao en kuramlo ni December say gluten mo finish sa bulungil mal ubeng kam ko ramur sa gid to Man laringi ro to swe kal lenga katim lo mate la 45 units nga kaya kuha business bachelor's degree nga ka business administration yati akmle concentrate ra self time and katol kay ringil was management information systems so kita ko alay kal computers ma internet oy mangkurah man le train deal ilkida tan batangay kikit mang seral al sera talakan mlo kaulu re mlo bone mo paralyzed from the waist down. Interesting. Sige dak nervela well tamaka se komesra ang kalsistera ka nga ka nga mil mo ko rulo. Matamlara huripingel for a few months. Yang nga ka ngartiang ya sige da sister nga kara uring gel gote kare ma'am. A senior Ramicenti. Kaya kukmal full Maristela Micenti. Mga kulsisa ka rin ilo makal. Makwase alia bapa mamami di lulwaset li asesaluto dra pangkof kwam ang gidet al budget. Mang aki morapli la antir nga kamandramula on round otoy may ki omungul labantarir eki kiti on a light e ko merme ya ko ban mar school on si sa kanilo makal after school. En gayit sister nga albe pinong ase. Atikan mga ikang Ika kalmara, tululaangan sa almorsel store ang ko show. Matang alya, telikara. Show Olgarino. So kay Michael fried chicken. Yung fried chicken address. Nga ka already, asay kita ngalakal kura kloki, dekal longra, at kilakal nga.
lakal ka titarang mo, kira tal mga ikel kalaro la anti. Oy. Lokok kong roy ringim parang. Oy. Sa igit ang korang ngartiang ang maong nila talak. Di mo lakal marapot kanding loray kel masil kora stretch at yan. Left pinch nerve. Oh, it was a pinch. Ay mam lo start ang asab el mutol mamarail. Oy, mong kora walk yan di selbol tired ay kuk mara wheelchair. Mang talil mata mutol merwelaw lamongin. Melang ara akmler sera March of 1990 atala ka mongira end of April beginning of May. Oh, I see. Matame ka pekelsin slomay sloban mamutu. Ako malungil arungul mal marenga sula Dios ulwasing. Malamam sisi ab makaral makagi ko ram amre nga kalmutun maral maskula. Makaral sel cook month of June. Ang tuwa batangkal sister nga kara beginning of June ang graduate rami senti magimman mo celebrate. Tegi tara Laura le nga kaopang kal sister nga Francis Jose Moral mem mol nga seo nga kara sel Marina Hotel. Maka urin ma school nga ka mo rin maknebla all ako akmle help para Susan Mabransi sel apertiale ko sel time in Lorus reservation system Palau Marina Hotel sel front desk marong attack guk mo mal bakla bantari mlemitra da malang alakir say kita time Maktira kalmal kwadir kanega kalangal kalakmle nga 19 years old. Mga Francis Jose, halika mo ka, kalmal, pepel 5 story, akmol mo open ra hotel. El mutal me, ako nga sister nga kalma school, makumakal, hotel ka rin natamak. Mang akmle helper til, get hotel hotel ready in Morsel grand opening. Mang lamra ka ako grand opening, malamle 6 months. At tegi tarap mereka grand opening Carlos Sali ilabilo sel time ta kertial yu mobile en gukmel wase moral mem mol nga sir nga karo office Kate is going to law school makuk mo maklegal secretary ra heroes mong dira kalwa mal funny le sek nga legal secretary ra heroes and sira tengwa mara type pa legal documents silu ba tira kalmal at makamle atrala aming makle around ringi machanson to review ang marwatchat sige sa kastiral ang koranga kalwadi atrala machat makol so you were very great mahiro sal tira kalmal active hindi mo kuk okla kaleng akuk mangi ang kukulikera pilong makuk across the street mau takal tay pa ilal check mo karang edi mo to mungur kuk may malakal ice cream mga ralang katira kalatin kay yang hindi mo kuk okla ka hero saya ta pera pecha ka but I love that family yang actually eraktob tan more college sel hol samera graduate ra PMA hol samera kung student intern ra president Lazaro Sali. So I really love the Sali family let dira kalman at makakuramle close with them pilong ilahiros mang mga student intern na ngi makmal comfortable around them. Mang saigit ekora oreol man mangyang end of June ata makakabaron mos mer maktimerkol like at 20 years old daran matatmak my life ang ako grow up overnight 20 years old after college so naman college May akmle finish ay gal 3.5 years na nga kay May maktir ka nga rebelaw matala kami la mongil at 20 years old mong lamugire kal mutal marail maktir kami la turn 20 or say gidal May at makamatara June mang like a month after a month and a half mamira kawing yamos mang elatya ko pol sa erang karuba ang kalmaas ako kuram at depressed I see I'm back in the wheelchair ilang kamlos mara tumaklo para reconsider mo exercise ito mo mga tube mo etyal energy nga ka I think kalutra tumaklo kaya kalsap eldong okul makatekot hindi lang kalmat siya up
Oo, eti masisi marama. may unang ikan Sisi, ure, more, masel heart attack, elora, it's like that was it. Yeah. Ay, man regala sel teru sel seals. Ak mal remember a testimony ringin mal ore mal masak. Muran merang asula la Dios, sulbi ikam la mo masisi. Arang alige kam la for high school ro ko. Imang ko Nung ako dali. imang Timla ka lakal pal-arma, mo. madimilay. Timla ka pal-arma, terul nephew sa nangiya, Martin Orugma, mutal imo nga, tara nephew ringa, le follow rin mo ospital, matakorawayan. They were right there when he collapsed. Mang say gital. Meron yung ready cells. You're happy that he made it to the Lord. Yeah, what makes me sad though, I was 63 years old only. At kam 10 years younger than him, hindi kam 53 years old time. Imagine nga ka 52 lang. Yeah. Mangkaldala kam depressed. Makatekal time. May lakora, taral ko mo. Sin sakti mo ko nga belaw. Batala kale, tama kam lamat. Like, akmle overnight takmo head of the household. I Koram lo, ang kaltala kam lo small joke at makalwas. Makaramat yang katamakaring. I became almost alwasak head of the household. Hindi kaya kotoklol nga liger dilak kwayak nga likel piil nga rang joke nga. At yan ka payungil pa makararing. At yan ka makararing. So at 20 years old, I grow up overnight. Alam mo, I inherited a mortgage. Rapang, inherit top land sa ralis, mabang. Yang gatir kasi le, ito lang, tiral amle financially, ito, siga at ulin. Maki-inherit top land, makmaral, remember, first time, ilpa kong yalura at rapang, kakmal din at 20 rigi, kakmal masi. I promise I have a job, I work, I'm going to pay it back. Yeah. That's a very interesting. Sometimes, abalo ko lang ulior. Yeah. Earning. Oo, Makikira, abagser, commitment tergid. mal mga sula Teach your natin sa kids giren to say, do that in case. You never know what's gonna happen. Yeah. malo maral sa Dios sa allow only what you can bear. I see. Mang allow baby rato aring al merkit, mang sabeetal mo refiner kita, mang sisi arangud mo sabeetal. I see. Mga kamal marang It's a asula refining Dios ay also. kita. Like mal 20 years old they learn to be head of my family's household. I see. May gay gidel domes el alurere kamal kwasa Dios sa lumakal tangat taranga kal say gidel wasing girem mo war mararing alang girem mo lang sewrar I see. matya yaurere am girem lang sewrar lo masubul mangkatablal mak no masubul malalon lo makatorablay Yes. bulsira ade Yes. overall Spare, mangkat lo subi say gidel wasing no man is an island. Di kal sa pekal di nga kal tangak tirekal spare bibinar atom. Therefore ang kirekal nga kapol sa pekal kul nga sewrar I see. bibinar. Tigahalek ko, siyang isa tamang lang nga Social Security. Mlaringi. Mlaringi? Oo, Social Security, trust territory. Oh, okay. Yeah. ang kaltala kam le 30 years sa service ringi na medal 30 years. Oo. Nurse sa ospital ako ram lang makita mo karingi resel to social security ringi lang. At makam le mosling entrepreneur. I see. Mangkara government ringi ati remember ringi sera lomo ultiale tourism commission rabulur belaw. Lengkem malukot ko ram rigel matokora siabal. I see. Tokor belaw ma Tagalog lang la skura. University of Philippines School Yeah. of Law. Ngi maromant mutu ultiel ne graduate first lawyers. Mang level all nga sera el asal gisangiral bible mo kamotom da ari gal kwase not too far from Angol tel matiturur tra PVA I at see. ra tourist yang endi tala kamal mle faithful ko ka employer ka bulment at medalo de kadera masara la bollo temel malar SS ringi tiral ko ra sa idal time am loringa ko ra at ako tin mong problem ra ko ra SS long song sa transition ran dito to sentia karang aligem ro ko yam lam over 21 mga ram weti plol song or sel SS ringi
malmle klo. Niya di makalulay. Tuwasang laamilaray ka ratama ka magkukta kalwalaray ka ringi mangkamlo taray wase mamaroko ya dimle over 21 there was a time kibora legal service lo lingi tangis uban mo ra SS lo kora angel tala kasel sumang mal tigayang lawasen pereng tigayang hindi nga kamal ngil took it to heart mauon maktim leta yo se ela nga katiak pokure or rakabalmen nga kati mo kire kaldi nga kalosi ka alulela earnings maklangan lekman la mesa sa igiden. And not to saying at time in atigal contribute to mga SS hindi self-private nakatira kal contribute. Of course. Hindi ka kasi ba may nga rin choice ra ka hindi kal ko maarabe bilang retirement systems. Hindi ako team star sa team la kalangi mingbilay atama emer ko niya contribute hindi ka nus and malay kani but so we don't know. At that time ito lang ra choice you either take your husband's or yours. At some point, ang active lang mo tinggal was takmundiak. Hindi nga wala na rakabalment. Right now, in Tagiban mo the system, well, it's they've better. improved. It's a better system. They have improved a lot. Yeah. And yeah, say kita time at talaga tira ka masupay kal systems sa pension SS. Mga katakal. Well, spouse may large benefit as a spouse. Why say? Meron ko nga apolo lay ka ngito. Makupaal rita ito asen dia kala ko malaray karapi. Something like that happened. Ito kami change rin mo. Na at one time kami labog. Mo ito change rin kasi mo ya change kami large club. Yeah. Makamamala club din mo wan. Hindi that's correct. Yeah. Kita malkuan ngil grupa ka mamasaw lo yun. Masuk mo apmong time sa kuk matarupa iya kuk sabel malalagyan ngilang kaulo yun. Yeah. Nga Hindi one. Di na niya tatay si El Mila tablo. Yeah. Ringi as a retiree ma kaya ba kani. Lala talaga. Sa fan ng talk change rin. Kalal blol masos or something mal change ringi. Mangkal dala ka live another 10 years. Lesser of all say and hindi na kami 63 years old. Nga kamalmle sera 1998 Allen si ako kumle open na Palacia Hotel Marwaviki so amel mura nga kalwase may hukpom mauriora pemo lang sera let's be a team adam le to kal other bela Vicky Maui a trainer kumamar customer service Agi beto kal ngal karbela el wasel mo open at Palacia Hotel. Mle under Outrigger Hotels and Resorts wasel ngar Hawaii. Mungkok 2 years ul kurer sel help nomre ka grand opening ako PNCC pilo mamel wasem moral me ko ka interview mahalon masera PNCC. Makukore since akarbela long masera dalage maakora pa ngal ngal ke kamil eller bela maktim lo to bela ringi rabe kalta Mari omangat. lari omangat te koramlo ode kalsal te kalukat ng esara ate kal takatolik to se sabadong mangdira kalramlo makita ro adver nga kaleng atras sabadong ngia girel marre taleng ngar ore tira ko radim lo liara sa batol sil lang mereka umangat mangkam lele makoro repela at malak mal di mal ko to rado is mangkam lo ko tablo That's nice. maran meklo maklo ro PNCC sign the contract 5 years makukmlar sile 5 years and that was the first time il gurul to aset yang semi autonomous of course and kroklela balur belaw makamelmen then it has to run like a private corporation yang kahmal lo see the difference and how government's role is in it I learned a lot sa ikidrapok mara ka PNCC yang wasepal klutal mara school at alakam lamos mer Siya abas ko ang kaya batala rin. Laak medal hindi na kami letter na 10 kaya nga ate alle ka makilun marayale sa ikidia baiga mga kakura
amla ngaradois mga kangatpiang agim lebira papieren diway agim tim at atu etike agim buta kalem ko pa talake Yata. oh misara ko pa talaga eral mate nga ka kukngalo ne makatarur tial blara bay mongram law ngilar ngula maasal kuk ngaringi man maraw lubong ngaringi marko ya sara au era kurai le ang tiak au tutek lek tir blal sa selon ang me o takara iken makulingit taringil wasen tiak me kuk mrili tiang e bok pal semen na matakal sa ekal malara loan number 2 le au tutek ka kere takal sa el pay off makuk mlabal sel 14 15 years Imla mo sa 15 years. Amla mo mere kam ela kuk mlaba kalme. Mang aklo el encourage sa malkel elal wase being an entrepreneur tiakal kida dal madak take a risk. Use other people's money, those who have, and they can help you. Let tira matadira kal ngila help pa unlo sa start. Saya mal swakal nga ka self-taking a risk, nga ka naturally an adrenaline junkie. Risk taker. Mang sirak ka karel avek ak makalamlay otopay maer martige klara ka nga sang manalbak. Mang akuram na tagi sa saan. Makasal nga gabela ko amlo. Di mo na ako fit na siya mall. Lalo siya kagal ka rin nga gabela. Maktibli lang realistic kal aruk tamle kamar maklarwa hasime emle fully sa self time marwa kawaru parel mati ata mga relen sel sto nga kararal taya kaya kam ngal sa al samal bara kalabos kamamaron tiyak at mga relen kamnor dilingkan matilaya man dilingkan takaralingkan ex group per kita mel kamaman men aman lang trewalinggan. Hindi ka atin mawalinggan. Tirigal ukti ka daktil at nga kamal encourage sa mga kanil atal kasi ang diakal kira dal nga rin atang batak taringi. You know why? The opposite of fear is faith. Gina ka lang marara Dios. Sel elang nga katiya kurtikek legal skydiving ara ka nga sang paraglider. Masel kara taptela ya nga dal along kas flight nga ka 3 hours and 45 minutes. Wow. Gliding? Maka-glide, thousands of feet over the ground. Sir mo ka, timaral nga sulat, Diyos lang, kamaral enjoy, kasi, kong kangara, flura, babalwate sa katala, amaral sa etel sweb, hindi mo sa baka, hindi ka traffic. So you have the bird's eye view for 3 hours. 3 hours and 45 minutes. So, mo ko, may mateng lang mo sa malmarpensyon. It's a wonderful freedom, feel freedom. Ito yung sisiyong nga maumal albak. Lesen mga alsalatab, nothing around you holds you. Opposite of fear is the faith. If you enjoy faith, practice of the faith, kamaral mo awar Michael Dios sa maskaw lin. Ti maskaw sila nga rin yaklaw maral ka. Diyan to karadak to fear man do ko ngi ka mga lakamril. Why say? Man. Di men mo nula ka kalawasing makaram ya mo mitra no. Nga mo nula. Man maral. Sa rural why say? Man kita di mo. Hindi mo marararupa. Faith you can do. Nga kamle 15 years old rabok po tool mo Kristiyano. Ako tool para aselo mo adang rihil. I see. First rak me elak mil tool mo Catholic. And I respect that too. Kat parents nga ka David Ramaroy, Anastasia. Tirigaya kat parents nga love them, marangaligit. El melmuter el ang angko maanti. Hindi mo lang ka, masaya kita, ali ka, panukul pamtool ba nga, umura ka ligil, kumlam tool pa. Nguwaya black mo tool. Aktim lo cherry sa silver sa Bilyar sa gidarak 15, tial found in Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Masem maldir ka kupan men muter elal. Also mo kato ba Kristo rak lang arigit and dia kang idil tokol kida tal matak taringil hindi sab elaro kuy. I'm a huge believer in saying every problem has a solution. Every problem is an opportunity to grow. Teal. Move somewhere else,
Oo, mang And quickly, because we ngarasan moruri al time bring in income. el altam el kadal te eguk lamad ako talbi makup ila atrang ba del Chan Paul Vian en aurera kal el altam akora orur taigal Airbnb rental units nga serabol the lockdown or sera March 2020 ra pandemic aul hukplon lusa election na o takra alensit tiam le headquarter ringi mongram lob out tiam I was inspired to open a small business incubator lol nga sera mikarel at proud del other oreor mangklel tel incubator adaureor located ngar oreor leng akunda swek akwasabol sabel mongil el marail and sabel in the near future akwangya swek ekatuk open a branch ngayaw ramay galbepira the provider a space makikirel ata sabel moringi have unlimited internet ngaring ice pack sertir ay maliral metamasubel mo atraurior adrasyo ba aklol wasakatomo lesel abu lakatamru la pentorigi malara ayan nga rin ang yes, well, sorry, malayan sabi low meeting, tirmar adal sel, ebeo ta the route ta do si kita matser tiran mo ragel kukungil kumbali, sorry ra kukli ibela, et tamatingel waseng nga rin pia, magiguka kay nga seo rato ko ra museum. Di sa igil waseng, nga space ulit sing kukti fishermen, di ako spiel me fala taksa ka mga rangin sa emin material space iyo ila pa ba tila ay mal ngiso nga rin sa emin offer tila ataw rera pa support tra startups man non-profits ala taksil di ka space ka kung men me kam ko ra tuliat talki bara Airbnb mo ra clear maltatangya ko elang nga kamal encourage si auntie kung sulat til al gerling ak encourage sa rogul other belaw wasel sukum laptop tanong alkin mura college mga nga ko ra imod room ra plimi tablong fix it up ralil mo Airbnb sabel nga nga rentals lendi ang nga kita ka tingel was tourism after the pandemic going forward 40% ringi cultural tourism. Ara tarangot albalu tirgel mal lola baudo da soril may emit terkit al aterbela. Emang atu aterbela su batkor bela. Emang matangi su ka nga makalture ki dang loy gam o mangaus ngiro kuy. Di kita aterbela tirga ka so da sirtila. Oo. Kato ko atir ko kasi ay tabi mga sangal kita makarang leng Kung dem le rule asyo ka nga gid kung tingay di nga kaum atal ade madigaw lo na ka sigit di bilul atawal ka din na mo imo wise ko ra kay se meras ay gaw ulaw do ula ingan katim tali at gibels mo dia Airbnb Airbnb rental units tial blaya mera house vacation home rental tiang ang irogil blay nga ring apartment units and tindi rekal sabela the rooms you know Airbnb is a platform and sabetal kita adabela ko form our own ting sabetal lo try ay kal rooms raplit makada adjust the rates ringi o malasyasin sabetal marula videos el flash el mura al sel mar ata mesal virtual tour sabel mo sugid tikato mura yang aniya aru maringi aminaw maringi malupen biya ka maringi bek patingela Airbnb sabel low bed and breakfast malubeng without malube ko package sa nga kamato not house sabel mura guest nga kalwase you have a breakfast included in the rate mangkukti akukti cater from Tonat house and marula breakfast it can be anything you can adjust it in any way swadal lo wise here other pela wase at sumag yatela numra primal dia mo spell wase and spiritually arokul at pela mal swa kabol onagal at tamir mabliri el turn into more reor saudara malangara mo gidel mo telogisi en gidel amal gidel nga ka PS clean lubel ma agiran el blar al sel gidel mo safety number 1 safety and quality mang katal am mo uraw la bang lel makti akti
Oo, yung Yung konsulat oscuro ka. terung. Ayo oscuro nga kamal diwasak mal man nga suliw terung letya gidol dotaw. At taraw rere kaswa kal promote tara other belaw. May gero ko lureo lorulan other belaw. Limpek patengela aseng kara Dios al paskita other belaw. Aseng kara nansi kukngod ra kukseng kara piangod aseng kara nga. Hindi kal sabela imol other mulay kal lureo ro. Makatakay nga sew. Yeah, no. Takay nga sew ro. Oo. Imol ata mula roboy. Oo. Le obam liwan sa mongin spell grow. Whatever it is you're doing, kadi mo committed, maglakar mo, mengani rabek to sales. Oo. Ete kata to monday ar mangutaling marangarang kata pa spend that time el marulay ka lungil to rule et tira ya almost your gitar wakat rights ma patent rights Kung lang yun, before, Oo. no kung miltuak, ya abalo na ka ba na Europe pa na mo gila kasi gila mo gila ko cooperatives. Ay, kay gila biak ano ko gila retail alungol mang ya kasi la brother ka maka share of resources share of profits piya kam sular til algo apple mararingit kleibela orkit is really tiadim lang aringi raida almerela yes yung ka gila bela ya it's gila ro makmal marang asuli terung lang tira dal kit rokoy makmal lol tu artay kit wase to lomol lol tau tatko raureo masaw la Dios mo ako next time okay thank you thank you